Is ka dito yung investigation tayo, kan dito yung affidavit dito witness tayo, na nagsasangod da iti inuman dito, kasi kakatrabahuan da. Dito yung suspect tayo, kaya iso ti forman da, dito witness tayo, iso takin ko katebalay nga naginuman da. Dito victim tayo, katrabahuan da malaan. At the heated altercation between dito yung victim, kan dito yung suspect tayo, kaya di na at the heated altercation, nagkaroon iti grappling da, nagabuda. Then diyan nga napasamak ti panaka tayo dito yung tao. So yung base iti ingkay pa nag-investigar after di pa nag-iinom days, so dito yung panakapasamak na dito yun? Madama nagiinom, hindi ka? Okay. So ano dito nagbalik na? So 8:30 di ibagada nga napasamak dito yung panakatay dito yung biktima, then in Beleng dahi yung crime scene. So after JNT ko nagkandak tayo man ti investigation na naging gana nga natonton tayo dito yung witness tayo. May namet intent ti palawag na under oath meten kahit dito tayo suspect tayo. Arrested meten kasi nag-voluntary surrender tito ijayin mismo enti balayda. Tanapan di kiti pulis tayo. Yes. Mano na nag-iinom ka rito na Talo. Saan mo nga naipan i-check ka bakiran dito yung biktima, sir? Second ka dito yung statement ti witness tayo, nakita na nga dito suspect nga one manson na dito ka. Dito biktima, ibaga na nga napatay na meten. So nagpatulong, kanohan na nga tulungan, baka iraman na pa dito witness. So in what dito witness tayo, kadi suspect dito kadaber. Sana na parang inbel lang i-JNT crime scene. Kahit na sir, tinulungan na. Tinulungan na. Di po tibuteng na. So dati ikuha na account na. So dito yung witness or dito yung tulong kanya na sir, iso iti agbalin nga isang witness tayo. Sir, kada iti pasama? When, isot ag witness. Para ka dito yung napasama kasi nakita na dyan napasama at balay na nga mismo dyan nakapasama ka na. Ano sir, iti kaso nga may pila kontra ka dito? I-file nila tati murder against ka dito yung suspect. Kung nakmanda tayo na po, no, dadigiti basit nga grudge between friends, kumangas jay, nasapol nga idanon tayo lahat kadigiti elders tayo, uno saan iti barangay officials at tikas takat maayos, kaya hanga dumanon tikas tayo nga punto. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar, Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas, Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.